It's Mega Great Sound Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 6 minutes before Mzogologo, Gabriel Sitole, and Pindi King. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba sengiyavala ekseni before you start your day, before uphume meeting namhlanje emsebenzini esikoleni ekseni, bamba sengiyavala. Ngicela ukukhuluma nawe nje lo myalezo omfishane ngithi njalo uma abantu beqeda ngempilo yakho, uNkulunkulu usuke eqala ngempilo yakho. Njalo uma abantu sebeqeda ngawe, uNkulunkulu usuke eqala into entsha ngempilo yakho. Kubambe lokho ekseni ngaphambi kokuqala usuku lakho ekseni. Khona abantu namhlanje abathi abantu sebeconcludeile ngami, abantu bathi sebeqedile konke ngami, abantu bathi ayisekho into esizovela ngempilo yami. Kodwa njalo uma abantu sebeqeda ngawe, njalo uma abantu sebeconclude ngawe, njalo uma abantu sebevala ichapter ngempilo yakho, uNkulunkulu usuke eqala ichapter entsha ngempilo yakho. Wake kwenzeka abafomo baka Josepha bayitshela ukuthi sebeyaqeda ngempilo ka Josepha, bazama ukumfaka emgodini, bazama nokumdayisa kwabaseGibhithe. Ngokwabo nange understanding yabo babeyitshela ukuthi sebeyaqeda ngephupho lika Josepha, babeyitshela ukuthi sebeqedile ngempilo ka Josepha, kanti abazi ukuthi ngalesikhathi uNkulunkulu esezoqala esebenze ngempilo yabo. Njalo uma abantu sebethi bayaqeda ngempilo yakho, uNkulunkulu usuke ezoqala into entsha ngawe. Ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje oshiyo abantu abathile, orejectwa ngabantu abathile, okhohlwe ngabantu abathile. uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi abantu beqede ngawe ukuze ezongenelela intervene esimeni sakho, ngoba makusekhona abantu abathembile ukuthi bazokusiza esimeni sakho, basuke bevimbele ukuthi ujehova ngenelele esimeni sakho nasempilweni yakho. Kodwa ngesikhathi sebeqedile ngawe, ngesikhathi sebekushiya, ngesikhathi sebekusho zonke izinto basho ukuthi ayisekho ke manje into ezovela kuwe, ngalesikhathi uNkulunkulu ezobonakala khona, ngalesikhathi uNkulunkulu ezovela khona. NangoLazarus ngesikhathi esagula uJesu akazange afike, wathi ngesikhathi sebethi baqedile ngaye baze bamncwaba baze bamfaka ethuneni, ngalesikhathi uNkulunkulu avela khona wamvusa ethuneni. Njalo uma abantu beconclude ngawe, uNkulunkulu uyaqala ngempilo yakho. Njalo izimo mazithi ziyaqeda ngawe, uNkulunkulu usuke eqala into entsha ngempilo yakho. Engani noJob ulahlekelwe imfuyo yakhe, wafela abantwana bakhe, unkosikazi wakhe wathi Jobe thuka uNkulunkulu wakho bese uyafa. Babe conclude ngoJobe, abangani bakhe bazibathi uJobe ngathi khona isona kasenzile, babe conclude ngempilo kaJobe, babeqeda ngoJobe. Uma abantu beqeda ngawe, uNkulunkulu usuke ezoqala okusha. Ikhona into uNkulunkulu akafuna ukuyiqala empilweni yakho, ikhona into ezovela empilweni yakho. Ungayitshela ukuthi amazulu akulahlile noma akhohliwe, amazulu afuna ukuqala into entsha ngempilo yakho. Mangizoqala into entsha, abantu bayahlehla. Mangizoqala into enamandla, abantu bayakushiya. Mangizoqala into ephilayo, abantu bayasuka eduze kwakho bese bededela uNkulunkulu enze isimangaliso. Babeyitshela ukuthi bayaqeda ngempilo yakho, kanti abazi ukuthi uNkulunkulu khona into enamandla akazoyiqala empilweni yakho. Ngiyakuthembisa khona into ezayo, khona into enamandla, khona into amazulu ayihlelayo, khona isimangaliso uNkulunkulu akasihlela ngempilo yakho, ngoba uma beqeda ngawe usuke ezoqala ngawe. Kwake kwenzeka oShadrach noMeshach noAbednego. uShadrach bafakwe esithandweni somlilo, inkosi uNebukadnezar ayitshela ukuthi iyaqeda ngabe baphosa esithandweni somlilo, kanti akazi ukuthi ngesikhathi baphosa ingalesikhathi uNkulunkulu ezoqala into entsha ngabo. Namhlanje sisakhuluma ngabo ngoba uNebukadnezar wethu uyaqeda ngabo, kanti uNkulunkulu uzoqala ichapter